Hello, thank you now being the Shirui the talk with Sorintan Howry ka therapy sotili welcome salu shidalaye ajay tumna kanala khai kala interesting sala khai chan phaya ka sangrum shit khwai sa se itum na 5th edition of Shirui Lily Festival hi mi on ser dalay da shit sange itum chungana yuwang prepare la sapapom dalaye singum khani witili kamyon saw with a mi chunga excite sala ga ka da shop lag nikla ka da mion lag nikla ji anticipate sala ka pom da klei festival atom hiwing chaili event gai khangai na sakida leida kle akha leida le cha khiglaj ka Shirui Lily Literature Festival da ka mion khawai ngranping ngai na leida le previous 4 editions liva mazang chi thaya achi na khare ne jogi da mi chung khana Shirui Lily Literature Festival hi khila klayang ka da sagi ji khipa wewang kala hiwe nei thuna khi theising khui viral kla ji chung khana muchuk da le kala excite sala ga na ka hon da le je na Shirui Lily Literature Festival wi maram le acha chan phai sangrum vai sare ithuna ma thau mai da thei pai khawai da acha special sala ga na organizers bing wing chai we na khara jang mi da le ina introduce ha mi da welcome sa da chan phai hi sangrum chat ba vai sa se arui hi Lashio Lumyang now Shaiza he prologue library we proprietor ne kala Shirui Lily Literature Festival we organizing committee member aksada rangrum midalaye Lashio Lumyang now li welcome sadalaye gala no atang sakchung kale sala razang mewa ning share ringpar le da shitsangai excited Yes, Arui na mangali hang kai da Shirui Lily Literature Festival hi katherne tangkul now being wang kalai to Manipur state we wang la kala Shirui Lily Festival first time la jang thai jana mi chung kana hi khila khlayang da anticipate sa da klai ka da yon gi ji khilak do gi thengai de le na na tyo mai kha share sam re kap ta ka shamai hang se chika literature festival sa ji here it's a platform to discuss ideas books, literature. It's a place to celebrate writers. Yeah, like being like kapā now being apama kare kzip rumraga like he kapā here celebrate khavai kala thamai da khavai apong kra khavai wangne. He issue program here like issue with Norris now being the key. Yeah, issue tangkol now being the key. Tangkol mangam din Norris with author kang being the key jira discuss hara kala nganang rumra kala kido itumna issue like later explore khavai platform samne. Okay, very interesting. Talaga na Lairik kakapi pa ngai ping wa interesting sa like ka tran kali ka thada saw mai gi do. Issue hi festival alumni sare May 21st and 22nd mission kambang ya. O ji 21st and 22nd hi khni thang sa ji ne. Okay, okay. Khani thang sa gi da le da le interesting sa da le thang khamang hi ba hada maya kataina ringpalagan ba jang ngai laga sau se phara gi le laga khani thang sa gi da le khni thang ma shot ki jang ta yes next week to sa vai sa se right ara thakha kipan organize hada le dog ji la thengai da le kala kipan rajang paira kipa wang organize hami da le ka ji ka tham ara mi ping hina o thaka hi Lairik ka pi naw ping wang wang la gi la question da sa da le ya jena kipa mamai rajang pai gi do ohili free entry ka registration fee tha le ra ka tham mai gi ji kipa wang gi jing han da le ka hang lo organizing ka sa pa hin ha ko ta ka ya issue hi organize ka sa hi tum hi de khni thot na beng itum like literature promote sang hai itum mati phanga nak sa ne are issue in a prologue library when prologue library bookstore when ya kala here issue magazine kala passe bookstore jang re kala RREA ya jiwe NGO ji jang re jiwe issue here founders being hin nak siprum gak sane okay jena akaba jin kipa mai ra kipa wang kipa mai ra jang pai ra hangak je jiga ba tong ho wang ne lai khi ka pa na mu chung ne ya jena athung wang mang ne de ma hang me ji chung mai bai khawai ka sa sai da tong hu wang ne ji re target har ko jiga very like them now being class 11 12 kala 19 as bai hen ni da hi because atum na ara mam thai phata hai ne laga hi college ka now being jinna kharna sada clipping like hi kapa ning sang dong kha kala support sa ngai being itum ava vai in dei ga ava chung ja hi nang rai like pang sa ngai nai yang kha atum na pang sa ngai na ka ra itum happy team li phung da kha tak tom ra ma them ne ya jinna ava va ping wang hang re jinna hada support sa ngai ping like pai phai isi community re hi ta hi dai me se da support sa ngai ping ji atum ma cha na ra ka
atum we interest develop sa khawai kala atum develop sa je chana atum na encourage ka sare pai meria chena hangak se ka tong wang ni je ve okay ning shnai itum ko tong wai da organize sa da leje ala organizers ming ji yang ga wa tum khoni tot mang da khai tha da thai lari kapā lari khai li ning sang kala promote sa ngai bi ara Shirui Lily Festival alongly organize ka sa sao gi da mi kai khana ba ara event organizers ming li ai organize sa da le ma pung mo pham rau mane athai rau na ami wang ka sa thai paisa na tyong mai ka tai kui wai wang chi thar lak chung ka khama tui lai ji ko chena khama ta a khana ba nashi we hi funding agency akhala lei de la sha de le CSR funding en sa ne da kala ara mi pinga ji tha sha je na shiula ji tha ka da la funding sa la pai ko je na qi wang organize ka sa do ji ba ji khama ta thai khangai ne hi literature festival he organize ka sa ina tum ki expect sa do take away from this festival ji ba ji kha thingai ji kha share sa mi lo or itum na ari sa itum sa ping here kung thot mang ya like qualification or itum we experience na yang se ji cover me itum nam sang yin ne itum we them khmai thei thang khmai kal ba shung me da sa ka bai mi chung le sa re ya cover itum na kapning here itum we ning rin va chi le itum objective ya ha bo gao se ji mang ne a chu ri ha bo gao se na da khang de na hak me da sa sha pra sa pai ra sa kha ru no ya sa se Honda akamang rim shop ne madi bhanga jungwa khari madi bhanga na khangde khangin na sa se ka va starting point na ja aksa akhare ha bogar ka va hida da sa pai te hida da sai rim phara te hida da sai da kana te ji ba ji ke te ga ha bogar ka va issue ri ma va shung chung le sa re ha bog hai jin na da sang me pai apong chung phap ta khoi re ya ka le ji jing ma sa se ji khara ji khangde na sa sa re da athum na ka issue wi ma ka shung ja athum na thei khoi re ka 지를 아tum나 마다이미다 사고 있어야 그 지를 important 참에 되게 제가 하고 마하복을 하는데 그 다들 잘 기반나 사시 기반나 사랑이 빠지고 지위 디스커션 지가 가를 간단함이네요 그 vak다 하고 그 지면에 하고 복지 다들 하고 복지 망지 하고 하든 타게 하고 미 이동 뭐 샵도 그 쇼가 하고 미야가 like 이동 뭐 qualification 지가 interest passion 클릭 망네 like 바 like 이 가장 기나 지금 하지 encourage 하면 그봐야 이tum나 like 박 되고 닝상하고 이tum나 돼 아범 강대빙 아tum의 history 중 이해래야 그 이tum이 그 중점을 내네 젠나 이tum의 generation 마디방아 우리 가자미를 망할래야 후이나 하이님네 아로인 하복바이 내가 아로이라 하복바이 대히다 그때오 그 페스티벌 그 사이에나 굉장히 와중 한번 그런 거니까 아까 하복에나 그때오 그 임팩트 레이크 주모이나 패션이 방 많이 살아가네요 okay optimistic sa lagay na late na Shirui festival hi mi kai khana acha ba Shirui Lily festival hi entertainment focus ka sa thai la ka ya culturally la thau mai kha ka ju literature razang dak le timing ba hi festival alungli ka sa hi na productive sani kliang ga jila ara itung athang nan la thau mai khala hangau la Lairik kapā ka pili cha maning sang ji thai jena entertainment wa kwai chung mai baung ni ka Shirui Lily marani klak jila kai khang angjek tak lin jena Q1 festival alung Lily ka sa kliang kala mi na tum na expect sa dak le hi ka tha da razam sak ngai da le do ka ji pa chila ka share sa mi tha festival alung ka sa marama khanava literature here we want to change the concept that it's boring okay that's a serious platform right literature can be fun it can be a festival it can be celebrated yeah Jena festival here me achu here zang here ka thar side the first time side of na hang hai the question to tau sik chung le saria cover over the years we want to change the perspective that literature is something only for old people only for scholars or for poets yeah athumui bang mang nei ji ji concept ji ngi ngai the festival like zang ji chan maybe people will start thinking yeah that's fun literature is fun. It can be super cool. Okay. Yeah, like it's my thing. The issue with festival, Shirui Lily Festival, ji culture celebrate sane. Kamdai ba ya. Is my community culture celebrate sane. Here literature here matai ra khai core akane ya. Jene festival here ba hang se ka entertainment phaye nimphang room se ari concert ka kala exhibition le ji ra va se nimphang room se cover literature here importance ka hi ra khaya kala hi ra jingum mati phanga hi mak jang da ka ari jang hai here ada ka hangre celebrate sa hi timing chara ka na apam chara ka na sa ne hata hi okay platform ba chana hai ne because I think
literature is super fun. Yeah. Harake. Lastly, atam chaida khangba li khamshunga ghanaba worshipping la shudi sa sara. Tidai da oja pingro no gatam no pinglo razan bai. Yeah, good thing to know. Ara, nishi we flyers la tyo mai kala theire. Speakers ping kai kala hiji la program yes chila theire. Ara khamdai pa na ba chiwa kapi la leo maka organizer ak sa no wen na ngai jine. What to look forward to. Ara, during the events ili program chim chokhani ili khimo mai sa gi jido. Raga zang bing wang ki ka tong le sara kan khana ki le sara atang ka da atumwe hada khamtui je rang na ka boring sound ni ka kachila zang da le mo je na khimo mai sala ki ji klayang gi ji ka share sang sa kai le Kni dang hiri program ak chung line up site ya isna hiri tangkul literature mang ri maning la north east literature he celebrate sa se ki chui horizon ba che protam thak fa ya ka sa sai da Northeast abam stay khang de wen ra chui authors bing ra writers bing ra hongai tre chena athum rong sar la tre chimang maning ra isna publishing house Penguin Random House we senior executive yang editor ari ra hongai tre to talk about publishing ka ta sa like khinau bing issue hi re itum na the kui re kete o the kui re like khinau chung le I khangai na chung le ba mayang ka like hi like khinau bing year ka atumila ara ye ha iku ba de ki sa ro ga ji de mang hai chung le ji tra jena like hi na bi wang atum de hang ji de fa akse iku ba ka publish la je publishers bin ka da reach out sara or editor we importance ya like hi na atum na kharjan e re ka kharjan ji ma tham me ka editor ka da ho sang ra ji we kan khana ya ji we jin na like tham me ai ka vai sa ji hang ji de fa hi is na ara when publishing house ro sa hai ji de hongai tre jena ari discussion ji de chung ma thai we kal issue session here kasa hi conversation ya conversation sa jine ji kubar ka audience bingre atum nang han khang ingai ji ngan bai bai ji open up sare thaga ji itum na ngan khai mang ji itum ji moderator sa ping na mang na maning ra jar itum ya bing na ka ja question clay bing ji han bai yang personal sa khai ka ja na struggle sa question ji han bai ra ji na session akha hiwing jai re akha na open mic da issue like second area open mic ba hin na va kham dai ba ba issue we jai re kala community khang dei ping re invite sai tre tribe khang dei ping re ya like hinau chung klei re poets ka chung zangai poetry hinau bi ya atumri platform ni khawai chen na issue hi open registration hai tre register saman tre aru hi atumwe hi re open mic poetry session hi na ba like poetry hinau bi na ka chaw hi hai chi stage re rapa mi khawai ya sa ka ji atumni ni chumai de re platform samang bai atumni hi hai ji rapa mi ba khni chi mi chumai da the competition ka just competition ne present ha khawai ya okay atumri platform khmirak ne in a way we can also celebrate their work jenna program hi khni thang hi re thang khare session phanga okay phanga ji de chu ka le jin aru in na tong ka mahang var me chungai da yang ka issue with community river oral history here itum oral history with community side the Shillong when Norris archive the yang ji de akale ashina ashi we mi re ungre ashina oral archiving hi ka da sara itum ri kharjana hai khmoi na kharjan hangda hai bingji ji ka da preserve sara ka da record sara are ji itum hi sa ngai mi chung le yang ka da sara ji mak thei bingji mak thei or tools mak thei technique mak thei kala sa kara ji na kisa ura ji ji mak thei ji hang mi khawai ji ashwen ro ungra chen hi bai I think topic here relevant san nei issue topic ka hi issue hi topic hi kirak se matam hi ring phar ka ne man nu ne topic hi cha nai dia in the basho mi ka from cowboy chin to opa chin ya navigating cultural assimilation in Tangkhul literature cha na jin ne de itum ba va dan we cowboy culture hin influence ta ai le sayang itum cha ba cowboy we movie mang yang Jewish generation ni cowboy nam tha influence sai western American culture pin ya kala aru ho ni ji ka va K-pop then na opa ya opa chin Jordan River keto cowboy chin ya aru ba opa chin hi influence mo na ya ka chui ngai ji mam tham ni ji ma pham ni ji ba nim ko influence welcome sai ring phang room se ka va itum own culture here navigate ta sa shi itum own culture la ka how do we enjoy that how we thrive ji we ji discuss ha vai panel discussion azang re chen hi ba hi in de ka national being arwan atum itum
national bin ro jimne I ma china de Korean culture ni film ta inside da hida discussion ni relevance na re tong hre jenne lai gwa po mang bani ra in khang na ta lai mang ram ni ne idea discuss sa khwa ya jenne hida idea hi discuss sa khwa da ni hiwi itum aru na tam he relevance sa khai topic chung zangai okay khangde fa chung da chung le ka in hanga ka nya tam ko bore him tham arui details ala ka hang ji important sa de le ka lan chung ka share sa me re interesting sa de le arui na Shirui Facebook page lila later Shirui Lily Literature Festival da jena ka ji ka thana chung mai da theng ka ji follow sa ka ji la ba thei bai re ni ba yang kui bai re yeah in sharing pai ka na Shirui he 2 days ne 5 sessions each ne cha khamui ma mi ra mo ko shoi ji important sai hang da bam vai char mi re khamui re mi re jen ma ko shoi da ro jiri pa ma ka da shai free da la mo lo sham lo mang ro la free ne ro vai le chare ka isin na free ne ra hai mi re yes interesting salak the legend yang was service go itum ko tonga alrighty originally yeah literature festival hi Lairik ningsangmei wang wa chung ka dam shikui bai na sa de le ka la the first of its kind lang sa de le chu we dang ko le ram ni jaina hi thai chung mai la sang sang ngai ka sala sar da khushit sang ngai jaina hiwi culture by here reading and writing culture by here chung mai dai thung li influence sang sang ngai le der ka la sa bam le da shit sang ngai jaina I chung mai apam hi le hi ka hi chung mai da expect sa by in the days to come festival ta apam mang li sar atam mang li sar ka expectation si ma le bai ro akshi mang sa ka tangai ka I thung ada chia ka growth ma le ni ka la akhana ba ari prologue le da klei ishi jiro no or passage jiro no ka tai le da klei ping we marak le activities ka tha khlei ma le do ya ri ping na ka tha da hi facility sam phang pai ra tyong mai ka share sam lo hi maram le other leishon mane clever ko ka itum yari festival in a large scale ne ka small scale in a community din no wanga leishon ne ari book launch sa ka isit tang ko bin lai ki ga book launch sa ka book launch we program leishon jiri launch sa hai Lairik ji discuss sa ga ya ji we event ra chung le pa se bookstore studio ka dadum na jiri ashu Instagram check sa ka ashu chung le sa pam ya kala chima amaning ra azing ne ari library bookstore ari iwi library jide prologue library jide events jide ra sapa maya itumi book launch ari book reading da le jide kala chimamning ra issue we program tam le chare ra pro ari library like park vai chung hai me and it's like hardly you spend anything to read in library then like mrong ari concept le like ro his thak na ye program ne jiro chu mu de va khang de sing thu se ji we labor ma ya ji wan reading culture ji da ma thak fai je de yari na like donate sa ra kai library ji ya athum na ba hai ji ra ha ni pa ma then you get free access free image right nominal charge ki of labor ma it almost like free like 30 rupees per day hardly okay then ji like access ha fai ku chu ma labor then pa se ji ka it's not even about money ya pa se chu ma labor ma then ari ishi ari event badne ishi magazine ya achirka magazine publish sa ji ya atum wi ka Lairik chom ning sar ra itum we Lairik khina bing ji atum we Lairik khina bing we articles collect sa kar sa ji publish sa ji like you get a lot of ideas you get to see a lot of people who writes like and publish mak san da ka personal line na khi Lairik thina bing ji atum wi explore sa ka apong chung le then interest le ka or hada kete ka effort na kete mi ka apong chung le in our mention sai hada ari hada ni rak jang mention samne ka poetry group le ukrule tang ko le ya poetry group le hada kete ka hita hide poster tham yaw jen dream ka the ba ka poetry ning sang bi wang poetry kira le jiri open mic ta sa ka vai even na ka da hiwak le la ga chung mai da sa ka vai da hot na ka tre ari personal level na ya personal effort mi ngor ka okay interesting sadly jena ari take ngai kana atham na tyong mai kala mention sai re la ka ri hon trend li can you talk with trend li Lairik ka pam dar kar mai te ya degree dar kar mai te Lairik ka pila la pa la you rin wang cha ka ma kana mai te gi ji khalei da klei ne jogi da Lairik ka pi Lairik ka pa wi benefits si yo ka share samila Lairik ji kai thumai
school li ka tong wi mang meaning la extra from that la ka akhana ba to be an author chi sila or author meaning sala la ka pie da claiming it to me different types of books ka pa hi we kan khana hi ka share sang sak ngai ari the hita encourage za hin na ba lai ki career sa ro da encourage sa pa ni ba ma hang ngai ni ya chika lai ki hi lai ki na ko chung ja ka pa na ko chung ja here or successful China author sa having writing career le having here atumi ka sang ka atumi ot khang dei sa ga side lai imaman ka okay successful za hai na ko chung ja chung jin na chung me jin hi career perspective hai na ma hang re like hi it should be solely about passion okay unless you're writing research book cha ga wang de yang ka nan na passion cha ra ka na khajan hang khangai I khangai chui jen sa ka wa no ot khang dei sa je kya cha cha ra like hearing ba hi ngate ya kala itun na kharam ma za der sa ra like about ring ba ka hi itu mi ke chung ma sa mang ra sa ra personal relationship layer sa ra like ba hi na we get to understand people so much better tene itu me empathy ra increase ga world view ra itu ukrul down mang ri bam sa ra like ba hi na ayali shock tak le ji we the ku ji that no we take ku im dai sang chung le bam jiri in na khang hi ari non fiction man khang ni ne itu we fiction ka pai nang da ra fiction book ari ayali khlai or say ari example Nagaland Joro or Arunachal Joro July ga ka pajina na Arunachal lima va sa ra you understand what's going on there yang jiri chen da hapta ka ni empathy khlai intellectual sa me thang intelligence sa me thang ka me ji lai ka pa mai na ka chung increase sa be chen na hi da research wang ka pamning sa ra just hope wang fiction ka pajing da okay your personality the way you understand people ha ji ba jim tha ka nyam dai sang cham sa okay no English ram tha sang shong tang ko len ba ka tang ko lam tha sang yes tang ko khi ram tha sang tang ko len ba ka ra okay it like pa hi it we wang it adds value to our life yeah na kang the intellectual samai ra ko shou jang thei ra kang nau kang khana wang dlei ta ka there's nothing to stop us from reading yeah the mo pi ra pa ka chi ba je sa sa ze ba pi le ba ra pi ra na tan pi ra all right ning share re lumi ni kharjan sa la chung ka thei re ari tai lai na Shirui Lily Literature Festival maram ni ya ri ma thei la lake sak chung khala thei khwe re ara khana wa sa da yu shong ai han khangai chi wa chili kop sangai re basic ping a chu festival yu maram ya a khana wa sa da ara evangelically razang pai mi khawai or event yu maram li athan mi sau sa khai le la dan at sa khai le la concluding remarks sa da dalai ni shi tangkhul nau bing festivals li ra pai vai na no khana wa sa da any message or appeal or request le ga wa atam ka khwi mi request ka sa khai ka chu ga le tre ji ishi aru organize ai challenge chu ga le bam ya challenge hak mai tui ji issue location here mission compound wak sai da azing wak tai da mina hang ba mai na shu je ta na yi main down ni sa ka wa mi khra ji ding pha mai re da chung ga comment sa ma ya ji re shi concept chung ga sai ka wa azing wak ji sa ji wak sa ji na ara ji je sa da sa ra ka tong ge request sa ga support po nga ye khana bing na national bing thana se national bing na ka ja wang song na thana se o hi itum wi wang ne ya itum ka ba wang mi itum culture itum community wang ne ayaw mi de chung hong bam re ya da sakra ka na tum re atum wi the ku ji hang stay ka bai hong wa ka itum na hwai mi le sa ka wa shi ba am na re chen ji opportunity mang sang ai ne ji wa ka de wa tai ji ne ka ta na hai ba ni ne ya phe na ka de ka za chang ra ka re na da shung re phe na ka za da chen na wa effort no ji ka de ka mi ka vai request sang sa to ni request sang ai ka la jin na kam dai khana bing re da sham bi ka tom je oja bing re ka jaw national bing re jora se aba va na ka jaw nau re jo ka fa am ni re thana se thang kha jin na kam dai ya jin na thana khang rock je ma ko sa se ishin na issue organizing department na ba we promise ishin na sakra kai na ring pha ka fai chak zaw wa na da kala ha da ju bi environment ring pha ka fai sak cha ang do hot na de jin na ka shabai nang na sa de jin na thum re request sa khai ne ya ri dong ya Dio ka rayang miro. All right, ning shi naire lum na shi we program an event interesting salaga na kala kana la kha kan sara da shit sang e ri pha mai no ma hai mai no itung we fullest corporation jila samphang da na shi we hi athai kham theng sara no ji hi kana sa da wish salaga ning share ko ji hi hang lu shit da le in the days to come tha mai da
mayon shabrano hakme raisang mirano je hangai li shidalaye 나 다르죠. makshira sakwai sare kala ajui episode yang mi khaya itum psycho really ning schneider ko ajui itum na Shirui Lily Literature Festival ye kiwang sakida kledo kiban organize ka sa kala itum jili wazang ka kimamai dongkhira kimai thekhira ji chungka organizing committee member sa da lumyang na shaizan razang na chungka itum ni theire itung wang kama hai nga sai da khuire itung tangkul society na kachunga na kapaning sai che khigla ka Shirui Lily Festival hi wa lum lau wang na atam shiwang me paisa shiwang me yarong lang rik na wai chi chung kana ka hang ka thei ka sha sam phangai aju Lily Festival hui Literature Festival ba hi gai khangai de le ko ji hangai itung na katam ka shili ka tom se lai them sak se lai pang sak se da awa ping na society na muchuk dak li ji hi later clinic event hi khuyong khai ko chu wang da chene ithumai naung ra ping li wang sak se auja ping wa se awa ping la wa se yaron la ping la wa jang mi ser se ithum wang kana ka pai mang de le ye khani thot ping na muchuk shok la ka sak la gen organize sa da kli le ithumai fullest cooperation chin mi da support la wa sa mi se kala wa ga jang hi word sare kala beneficial la sare ji hangai de le aru ithum thai sha ser khai ne matai me da thingai ka wa organizing committee members when reach out samilo shiwi Facebook page la lately Shirui Lily Literature Festival da jili yang milo jili chungmei da la theire kala khamta khana wa tha hang kai da lum law ba akli zaga ka dam shiwang mei ji ji ishong ba divert sao sa ra yang is still within the town mission compound hi shorok we na walking distance nei jena tin la gawa mang sarano ring phala khai event sare ayang leili pam da play ka thema ping lo chung khong jang gi da klei na yang jena ithumui wang wa ithumui thangmet la matai sang pa tang sa da le ji waina ithum psycho wa jang mi ser sai kala khani thot ping tha sa da klei le ishi society na la tangko society na ka tom mi sei ji khanau sa da hang khangai nen thum psycho really Shirui Lily Festival matala ga na Shirui Lily Literature Festival ring phamai no ji hang na ka ning share ji hang lu shi da le next episode le sampang chel shit say